ban penun burom ya ka kerteng ka baim jong trai Jesu Kris bat ban kan mau burom ru ya ka jingya linti jong ka senjuk ha ka ban ai ka jing syakri ban pen krau ya ka kerteng ukris ka seng samla katolik jong ka umsning parish ka larakhe ya ka lungku dap snem ka ba ar pusan snem lani ka jubuli rupa nadu bala seng ya ka ha ka shitarik unailar khat khnai spa khnai pulai ya kani ka jing rakhe lapelong hapo kamadan ya lakai jong ka balang katolik umsning parish ka jing rakhe ya ka jubili rupa ka bala pelong ru kat kum ka phang padeng ya ka ba kilasot na ka bible ka baong komaria worship ting na ba ublei ulakmi i ya phi bala sot leng ba ka gospel ulukas lenong ka bedengkong khot ka balai pho leng ba kani ka jing rakhe ka balai sngi la pelong ru ya shibun ki program balai shimanta da ka mensim ka bashirhem da ki khun samla jong ka umsning parish lawan ban pencengai ru bat ban ai mensim ya kani ka jing rakhe Daka samla iba penhun Eves Imli. Usamla James Jana, Presiden Kaseng Samla Katolik. Kakong Mardilet Karnayor, Presiden Kaseng Kentai Katolik. Father John Madur, Father Tabor Lengdo, Father L. Kaluni. Lembat kiwe ki Father, Basister Jongka Balang Katolik Umsning Parish. Kumjuru Kidukot, Jongka Seng Samla Katolik Umsning Parish. Lapun pu penping yakani ka jeng rakhe. Daki jing ruai, jing syar, balai simenta daki kun samla. Jongka Balang Katolik Umsning Parish. Dangshen usna marajar perbairu niyo egoi jubili kata gede sampo usnam jong ke school tiko bede ke benta hi jong ke parish ke bani ni smu head and simla ke benta pat daga jinge e jong blei niyo asai ke ni egoi ke jubili jong ke seng samla kada du blei ibet sekedak e akubut e kilo insi organ sekedai jubili jong ke school jumi hi ke bawang ni akmi lenti dia nanung keren senang kedetang kini dowi gamat ke mengakwa ban ya ainu soi blei na benda kini jengai ki bau batai se kini isna nem juni ngakwa banong kini ke jubili silver jubili jogi kun sama jungi kawan biang por bha ban penimmensin ki kun sama jungi ya ki kamtam kungi para sama juki tinggi semua kenan bagani ke jing po jing pieng jogi ke jubili rengkat jong kini ki bamangi nila kekor nila ya wer nila khatlam lalu ship biasungi kun samlahi na gani ketem ribuai na bentuk penting syu i samla iba ya snow i bigger general juni lawan kelait kepor juni kerpang ban bentuk penting kini kesini sedang juni ya kini ke jubili nengtai Father Tabor kun juga parish bat former khat nei ba long khat jong seng samla tonbok ngwe na ki khat jong seng samla berem la don lang hme spiritual director jengi babenta Father Lawrence I kong simbi ba Nancius ki sister jengi balada ki reurang ba jengi ba roki bat ki weipat ki bubu katikis jengi baro di kini kadang ke pengikwa pengidam berdalam bagi ki kun samla kini ki sni jing pengke jung ki bapi dalam ki program baper hatu ke sni blei kenong ke job kenong ke ba siso fa kama ngaban ke ke bai I Father John Madur tang shubai Thomas ila bandia yang pet ke dia kwa nong ngape di fi bon din senong engineer nong doktor doctor ki pet tang ke ni ke pat yo piklet man tenggang nam lem man dan benda aku benang ke bila nasok ala shui umur benang sekali kau ikut matu nam taki kun samla Katolik juni kijingan juni seng samla bong no clear bah dan lalu itu benang sudah katsan sinam bro kilarung nak seng samla ini kata gede di dalam pat nam jual nam nam orang ginde samla yau ginde kita kita samla bala kham I bha bar seng samla kila kham don kapor barkim shu na kerjo kloi shaga seng longkni ne seng ramba kila aishwa yu sinyang gunhei jungki haga seng samla ndrei ka ba yedon manta lang hadisi punya school pa to kani kuwi nga kwa ban kenmau habat larung seng samla tan dapat sam senang urung lagi kelas 8 ye itu kelas 9 pala aja lenti nak pa bukan pemain sukses school pak. Tidak kelibat balai, orang lain join saya belum kelibat. Kau yang pengiriman kerma ini suap ni, kau kisah mula Katolik mentah, nama penjelasan ini kini apa?
Kemudian keseng sama juki. Aduh pindah sunggun bahasa. Naik pat kerki tan. Kini ke jing ngomtip mulu idam i presiden jing senglong kini ngatrai hap air kendon ba bisa hari berang katsan senam menjual senglong kini. Seni. Dimana mentebut ilayo di katras kami tidak ain balang ru nesai nesung sedang ka sisa jandu kejingnya berkatsan ibah ki ain balang beri sungkha sungman. Di tang katras nam de la ailat ban sungkha tu mo. Di bon lagi katras nam ru pendri bon don wat sertifikat gadang duna katras nam ru lakuan aku pelai. Indah strik kendiat doang pet kalau ini pada aku lupa inggu bisni ban ai sertifikat ini pak. Lalu nak unta lagi berking pak. Kecimut cina kalau ai ki kena sama jungi kun sama jungi kerpam kin sim yang kepor kecing dan jungi itu ada seng sama. Kalau kemen syabu ni, ndai tang convention, ndai tang jingra ki silver jubilee, silenter, agak jingim sama jungi, berle berlong sama bihun sisa, kiba sesok agak jingim, bala berlong kecing pertu. Namda kayeng kesan neipa, naga bunta ke Paris, namda kesenong ketau, namda kedong ketan, bunta ter, kumangi ikin saru jongki para samla kijuni. Dimana kado suaba niat biang sekini ki wei pergi program kena namla bensin ke poran ni sa sistem yang ngaku apa nong kini ke wei. Tapi jingdan mentalam junga kini por ngai ba keseng samla juni kedai ke im. Kita kalau bijing kemen. Badalong sekunu gumnoro ngai kedai kum presiden momentaru ba sama James dengan yang gede ini pun keren ini le dan kipor teng inilah ya ke mo lah ya kum ya keren gini ngetai nomor ikwa beli bagi seng sama juni kerong ke BM bak menta ada statistik juni ke mengisi IC bishop si chancellor juni kerong ba ke population juni Katolik kijingdan juni yang kisembat ki pa juni le dan kumakat sang kejar tam dimenta udur buki sim ekoi ke benda kijingdan juni samla ini ada jam babu ketika sebab ini orang bah babu kan yang tek dan samla tersikai. Bagi ini samla kerana tunggu nak ke Paris. Namar kedai ke force, kedai ke penhun, ke baklain bah, ke badan jim do. Kipunta ni pet suki, ni don tamu ni habisnat yang jengiru, isamla ibuan sikma, isamla im, isamla ibang soye, ibang toy kini ketai, kibiajan. Iba sumtrai rengkat hekam syarai musim hekam jindan bentah ke Paris pak senatnya ke Paris ke balang kam jukang kerdet yang nuru kam tam ini samla nomor pepek bahasa ki berkila mende na ke bentah ke balang long kunta man na kapor papilik ban sin bentah ha kayu khares bakut hanta piok mat ya une ublei Emmanuel banga kentu ya pi baru ikun samlai kene pi haban kan mau ha ka jing im ka jampi banlong ikun samla iba iet ya ka yu kharis pakhoi nanta ka ba kwa banai ka jing hikai ublei Emmanuel ublei batni usong usa badudon hangi iwei pa iwei ha ka shiki ka baningkong jong Paulus syakinong korin kalenong ka bahnriu kada kuat kebakat kendai Paulus uang kumne pidai bantip baka met jompi kalong ka temple jong umensi bakhoy pidai bantip baka met jompi kalong ka temple jong umensi bakhoy kani kadi banpen kan mau ba ublei Emmanuel ublei batngi udon hangi iwei pa iwei habang ilakip ya kani ikade ban pelong ini ngide ban kenal bangi don kam ban sumar ya kamet jungi bun sen ni klet no bangi long ka temple ka jong uble ni penjot ya lade baru ni penjot ya diwe bai Father Tobias idang sudah ai ka jing ikai desi ka basu biria mo hakar kom kren ka jong i apun ki kena kan thei ki badang red iyo khon no ni erki baro ma ka jing ikai ka jong Henry kali jing sisa, kaba ketak ya kabalang, kaba ketak ya keimlang ke sana. Kaba penjok ya pun kilong yen kilong sen. Namar pun ki kena kedai juni di badang rip.
Ibampat pidi kisamla ibapuraru kijono. Lese kane gede kawe bangiklet ban sumar bah ya kamet kajongi. Nanta ni penjot ya ladi dagi jimlien kibas niu kijongi. Ni bam kijingbam kiba penjot yang ni di kijindi kiba penjot yang ni. Bun lagi kena samla jungi mentah mau kumbai. I samla menei bade ban penyak ni no semenoi kijingnya bam koi ni ban semenoi kijindi giri banyawan bane syong ni. Iki kijing sisa kebajian ha kisamla jungi mentah. Ilom kimrau ya kijingbam badi kijindi kibala ban penjot. Ngaptip Shanesha family boy Henry support Shalom sigi jaga kabanga hikai mencuanga hikai po Orient ang tuha maulay man kasni man kamiet ilong kami kisyong bat kiap balik bubuan kinong di drugs kena samla ingat ada ni gajing di yaw ne drugs ba penjot ya gajing em jung kishimet u penjot ro ya gajing em jung kayeng kasem kano kayeng kasem kabadan wayu ko ba di drugs kajot Babun ikna sama jungi penjat jala kajong kemet nama balik ingat hagi lagi jindi kibaper bat kene lese ke bang aku akan penkenal aba mengingi rakhe ketika Christmas idang sudan dang mensisni lese mapi barok lalik syakamas bakut lalik ban yok pedang yang Jisu bade Immanuel penkenal ru ya lade ba mapi we pa iwe ibadon hande kamta mapi kun samlai pide ke temple jom umensir bakut. Bat kamet jompi ke mama pipi don pihak banri pihak ban sumar. Imdai ban penjot ya kan. Kumbau Paulus uhikai. Haga siti jumu syakinong Roman. Kalau nong kabakhalai kedekat kebakat sam. Uang kumne. Tungin yayai don akor. Mensni. Om da kejing ya hala. Bat kejing buai tanglang. Om da kikamsi. Bat kijing le auria om la kijing ya kajia bat kijing ya pihun Henry Topong daw Jesus Christ kata kadi panlong lese kamoto lani kijing trang jungi iwe paiwe abi baro ki bawan mansim benta ha kani kijing penkre na benta bentrakhe ka jubili lese ka sniu trai ka rakhe ka kum ka bahe ngadu benta lasya lasisni kinsawan kinong hikai kinsawan kinong kren kibaper kinsayo sibun kiji hikai kibalaban yarap ya kajingim kajompi sim bentang pura bat bendan kamhok ya kane kalat ka kamu bat kanehi kan sei kiso kibabha ha kajingim kajompi mo ayeng mentah ni mo ngalong kumne mentah mencuangi la ya haju dikinekis lau kitap menengi dengan tunduk nilai syong yang disyaradi moi Rocky badon ne mo ini para kelas bagi mani syirki para arut nomari kenmaut ini ki klau ki betap bunyi asyang bunyi ya mo se ki jing runar kena memang ngidam Henry wala kataru ni yai ha kajing bah yai ha kajing jit banyak ha lenti ke bapa kawai ga kamak ke bakadu ke ma aku apan pasyak ali berkat ya nanti mentah kira kira ke silver jubilee lese hadir Sans nem pindon hari. Kani hadir Ciprus nem pindon hari. Lesi nana ka sem na karaki ka Golden Jubilee hai pindon. Pat kani ka jing pasyak jingmut na kwa ban pengkut ya kani ka jing keren ka joma ai. Thengin ya keren lengkot. Ke jing pat bagi breu ka lengkot ka long tele kanjrong. Nagane por padang mi result lalik kai ka bege yeng apo lai mukra te phone no khlem dale ha padang red song class 5 kami ka la dom na mar ka la angnot bun yo ki mak su kham he te por bu wan che yeng man ra ka mak shit ka la ap du dien ka la be no khon no ne pat wan mare se badon manga te uang what shop te miang bale ngam dei ban shop tuang penban yo fikum syok yo presiden dari India. Kadai yang syong hajan jong hi samla iba penhun ladam don ba ya tu tengat syong ini ru de bawan jubili lang ban nga. Dai
lần này cái ông ấy đi về này cái samla trong cái parish snake Henry ndah bala pentip pada ông are ngasong hajan imis glamour pada ki kalafer berkom perkat te kabangi ông mane apa iya mane kade kata iwe nangi idon udon kadon kareu kra te kumno ngin kersiu yong ne ureu kra kumno ngin kersiu ya gane kareu kra badon apa jongi te ngada ngo tenak hadu kata namar ba khamnya ngin yo ban song hajan kini ki Miss World Miss India Miss Glamour mo mju khamyo agen padare le te khamsa jengai mo te ngasno tanat hadu kata ngada ngo sarong ba na thamri bhoi jongi ngi don ki samla ki bakum I samla I ba penhun ba da sno tanat hadu kata ru kiawan lang ba imei men sno tanat hadu kata ba ilah banle hadu kan ne kau kadau pat kalong ke jingkersan na ke yeng ke sam na nge kum tam mo ko ke de te ngiyo ke jingkersan ba ngidon nge jing thumu ko ba kikmi kikpa jomi kin kersan yangi kin ai men sem yangi te mjudon he ba pendu jingkerman ya ino ikun jomi ke ke ba ka ba ngile ke ba ka ba ngi persang ngiyo berbor ke jing puslur te na bentai jom I pat de te bai de chief guest jomi ke ne ngi no nang nang kêu sập răng nang khăm jrong mo bat ngis ngô sarong lang bat ki mo ki kêu là để kim lách bằng cam như ino I chính việt là này iwa là này sladeng bagi don ki le ayu kia pun jing kieng iwe pat bu tu bayat na jrong du un poi sate siang te preng jongiru kadi belong tang ya kersan iwe ya persilur iwe baka jingjok jong iwe nangi kalong ke jingjok lang ke jongi kum kan ke jubilee jongiru ke jingjok jong ke samla ki ba hagan ka jubilee ka de namar baladon lupa ba pun jingkieng na basna te haga jingim jongi ngiton haka kap ke jinglong samla jongi ka bangidon sibun ke jing sibun ke jing tenju sibun ke jing artetien kadon ke jing ong aba phidang khna phikeli baro ke jing keli umdon bajuba nda phila samla pitip lut baro ki juba khlem don bakeli ban na filarang ba pat pisno thu ye ke jingkeli wal ada phim don ye ke juba te kabadon kam kalong ide besno thu ye ke jingkeli ide besno thu ye ke jingkeli ngangai scam ngaklem yu I ke program jong isamla e ba punhun tangangai scam don sibun ke jingkeli ndai lada khlem sno thu I tu jingkeli chu juba rumah mde hapso thu I jingkeli nagila sno thu ngi saai ka juba mde ban juba shuha bakin keli te hage jinglong samla jongi samla bi e ngi kan tui phi kindon ke jing kindon sibun ke jing tunju nyem syap tie ngi persang basno thu bat ngi persang banwa ke juba lagam yo ke juba mlele tang lada filasno thu ya ke jingkeli bun sien nyem la ban juba rela dengi sno thu pa ngi la ban yai syapra te sai sien ka jubilee ke bakman ke badak de jingker khu phi kon samla nang ya syapran sa arfusan snam te nang ya celebrate ngi tharai don bun nang yim yo poi shohi mo te ngi pan map lupa tang ba ngi scam makin don ki wei pat ke ban rakhe jubilee ha kum kan ni ko por haden arfusan snam to de isne play te ngi yawan lang ten rei pat de ni kwa badom naga ni jubilee pat kinang don ge bap teng namar ba mo pila im ya ga jubilee namar ba mo pila rakhe ya ga ni jubilee pila pun jingkieng naga punta ki bai pan jubilee besuk jubilee bakman ya pi ge samla jo ka parish usning le shibo kuble hibaro kuble kinang penyad badan berom ba ibet yang abangnya akan kan san ta jamit ya parish priest jangi ya ki sister te ya baro ki langdoa bat ya baro ki rangba ki kini ki para samla para idol nang hakani gajan mir bani shimbanta hakani gajing le kanan kepada apusan senang jong ke parish jong pi tinga ko aban congratulate dengan seng samla ikinang penyan congratulations te hakani gajan mir ko aban ya tho ipi ban kumba pela jui barabor ki interview ke bangala juai na du macam senam te mentau senam te maju ongbar nako aba nan pasya dan pi khandia lega ke bangaya i berhenti ya jonga
ka banga job ning kong kadi hau arja khanyo kadi kemis grammar India kabla pulong hakanong ba Guwahati ngala job ka national level ngala shaji bande po Belgium banshing bantana ka international level ngala shaji bande ka international level hapo Belgium kabadi hapo Europe ngala apply ka visa ya ka passport ngala yo ngala apply ka visa ka visa jo hadian ka to kadi balai trishikam na yeng email ki henbang jonga ki bakasya jonga ki license shitam mo ban apply ka visa jonga hadian shi benar ru ka visa jonga kampoi kasyo kala jam dei sa shite yo hende ka visa jonga kaklempoi ngadu jin kemen hi ngala kwa pala mo ban poi ban sim banta kat international level ka bade po Europe ngala kwa pala ban sim banta hende wala kataru ngala yam hi email yang mawan yam IT ho blay ba to ai ba kaji panya jamu yang ya ka bala dapim poi shiti ka de kaman jomo tengaru ngala shu tengene la dia kata ka dia ba ini hadir ka to ka dia ka show jonga kan desa asni kata ka bisa jonga kampoi hadir sisni kampoi na phone national director jongi ban pha initiative me ba ngamla ali e show ngaso du jing kemen hendre ngala po hiya ini ba himbu jing wai bala da iman bet kan ni ka khalit madro ba ladau iman pinyo bande na shai henry kata khemlong ngala shong lo hiya ngala du jing kemen ngala ka to ngala kot yama henry ngampai perkhat ba lemba ka jing tham jong asisha mo ngayo padan khot bande shibenta ka Miss India Asia Pacific ka balong po Thailand hapataya ngale do macam sedang nalor ka jing do bangale sa Belgium henry kadi ka jing duai ka jing tham jonga bangayo ublay la dia ngapa bangale sa po Thailand ngale shibenta stay ngab iyo subtitle ba ngawan chiya hadin jong kata mata uslan padde na shibenta ka Miss Tourism India International tenga job ka national level na shajet bandai pa sa po Philippines danga ngale sa po Philippines pa kajayo ka visa jonga hadu arbnai ka claim point status AAUM tawala ka taru adu jin kan ngala ong kan nom kum macam snem hadia kat ni ka jin pen kre ngam yo pan le ngam kwa shu ti me ong ba ayo nong penyat shani ahu nong penyat la do ibet ipi wa nong kwa jubuan ti hadian jong kata nga ale hadian jong kata ki ong nga bakal apoy ka visa wan shim shadali nga ali shadali ngasha thok akhlan poi ka visa jong sansi ngasa hadali hadi khlan poi wala ka taru ime yong ba inle no wan no sheyeng ada ka poi ka visa shong no wan no sheyeng pha sheyeng hadi wala ka ta kadi barabor banga bo jing dua be ime barabor ju aw ka ma wi blay bo ya u hakmat tenga ju bo barabor hamal lagi competition ka banga le na bo li kong ya blay na shi duai wala haki interview ro mashi ong mai duai nama ba katro ka pinyo bo ri pi tem hadian jong kata sansni akhlam yo jikam mek amon wan no shiyem henry ngayo padi ka visa sansni ngala mes ye ka show jonga apusan marks ngala shakhate na ka competition wala kataru ngala ishate na ngala ishate sansni ka show ka ada biar kamut nga ngapoi ngala ada apusan marks ki marks ngala ale akhlam yo show ban compete ki artillery ki competition ki round hadian kata mashi duai be na show ai be kat bangala ngale ha be te hadian jong kata ngam tep hakanu ko kom ki marks jonga ki art biang ki art man la kasni don competition te kadi ka jing kurku jong u banga poi hakani ka bangalong mata te kabadi ko ko ban ong hakani message ba wanom du jing kemen para samla ki jing e kin don le ka jing im jongi wala dai di baret le baheru ki jing e kin nimad ba ka jing mam pleo nimad ki jing e haki jing e jonga ngabo ba ya kani kaba tho apo izaya sapruwei kan nong sapruwei kan khat bakhat lai na jubo para bo na kaman sim jonga ba ublei wong I am the Lord your God who takes hold of your right hand do not fear I will help you kaba ong hangne ublei ukren ba ngade upa utrai jong pi wat tien nganyarap ipi shania hanga kata para bo na pani em sile lage ba ngide ban shania hu ude upa ublei jongi te bat ekata barabar ngaju abu aban sem bat kalai lam yang hakade thong bat kawai pade ka ba I'm saving a kadai ba lakran da u former minister president jongi APJ Abdul Kalam ka ba all birds find a shelter when it rains but an eagle fly above the sky
Te ka problem jongi hamni ka bau Abdul Kalam hangi ong ba kisem kiwa jakari ka pobaslam Henry ka clean ka he halo jumulo o habaslam te ka de hanga ban happy kumno bangin shim ni ki problem ki ba wan hanga jing jongi ki problem kim dan bai Henry ka de ka attitude ha ka masiem ka jingwa jonga bu jongki ban de pe ya ka te habanga kran chi kan ni ka clean ka mo iwi jing to khana asmoi engan shim sak khinda i po jongki ka ba ong ba kadang ko ka clean Kiba hakanu ko ko ngam te ngalayo smo labun sian mansua ba ka clear kata ka clear ka ka he asan lagi sian te hakapon ba kadang ya kala ilong perlog la ka khen be ila dia kum kasian te hakata ko kasni kai iya ki clear ki bahir halwan te ka kli ken ya kita ki sian perlog sia jong ka ki kita ki bahir te ki bahir ba tam kasan yo jong ki ru la tien la pendon Henry kasian pat ka ong kita ki clean ki siam ki bakrau kinwan kita kamut ni baru ni hapendot tak kasingi jong kiru kapensian yang ni dia kata Henry ukhlin umtep ela dia ba mauru udan kata kabor ban her halon udan kata kabor ude bakrau ela dia umtep ba mauru ula ban her jram kum ba her ki wepan Henry ushu embed kum kisian masuya shupu khau hamadan Henry kapor ka anangya de ula temen lo la yam no te ngam kwa ba mangiru ki para samlangin ang kri ki we ba kite ki la nin abi kite ki nya shakmat ai la di ki we ki le tuai shakmat kim sha shakmat yin shong in pet kai ni thap ti ngam kwa ba ngin long kumta ki we ki la ba ni ngin la baro ni la idan kasap bale ban neran anong neran ma ai ki we kin pet kin krani pi ni le idan ka tian ni kran be hi ni le ba ai ba kita ke shong han sian jong pi ban te ka shong ha pi hanga mangi de ban khanyat ya la di shakmat kapan idon kila ki opportunity nin turbet nin shimye itu ijaka bagi pendan kam hok ya ka te khamtam e hakani jamit ngamtep mayo itam pia nates ne am bakat bagi wan ki bawan manshat hakani jamit ni igiti tan ki kentai sudah ngam yo isin dang bale don stop tan kentai nang shat tan kentai ya ikini sama surat yang kalau kerja teman juga bagi bayar kami buat ajukan dari ino punya jadi washing ram bagi bayar kita dia ngas mau sarong baik kita jadi makin luar sisilor ha dia kami bahkan dengan iru kambo yang dia sakmat di macam ya kami ke kini kirimsan dan macam sakmat dan saksi saya nak akan congratulate di sen sama muslim parish muslim te ublay na kagkuwi Christmas masuk berpakaian iki baro kublay shibun